Usuka songatum District Press Club of Karbi Anglong asahemalong phirangke amai kangni. Jengkha longbang ki thamapan pulis atum hele pen keba joine heliamu keropen aringkisu. Kardong pini pramda mabirtalong penili sami prometi mungpi non birtang tonben arjuponita. Pini sirkep thang arani District Press Club of Karbi Anglong asahemalong usuka songatum BJP a government ke chori ki chokche kilia puthak pherangke amai kepha. Lapang somailong usuka maipu bibison teron pot moteron jintu hajarika lapen songpem lapet asong jatum pensi mai ingnipon. Bangso amai ki phalam the laki Josmet Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along block Kresido lalong Kresi along pen Central pen kideng bona scheme kiduk kelak arara phak hemso ki kimpi ki patangte ki chopang ninga putaksi maipu bibison teron pen than pon doan ka chingtola sa dam kapasi claim ni musik sitam na so time musik kitam tang 15/09/2017 nika DRD project director isi order duty negligence labang so itu hadak itu samiran so identity development block video JE Gramsigo Gramsivika pen cenglo chokamardon pada kardial autonomous council ben disciplinary action and imate insight mane challenger kan saya belum disciplinary song ini oke ihan pada kita lagi lamsang nang video je labang so kita lihat itu labang so PMY GM so kim aron rate hepi pada mane anomalies do dak pene corruption theo la so ka bangke kita lipat do si kecok cire adai ke dowek la bang so jum atala so long cira tuna asai ki dengan panjwa officers kan cenglo GD gram sibo kan things around the incisive hem kang sam tap ko samna so ai di long asai hem long musik an ka jeng choras asai ko si order si tamen hal dak itu claim bo video ben cenglo GD ben cenglo gram sibo ben cenglo gram sibka ben cenglo do ana choko marto ke Karbi Anglong Autonomous Council ben itu labang so kaping kha Karbi Anglong Autonomous Council ben labang so kipia direction Karbi Anglong Autonomous Council ben kipia labang so itu alam toy mangalam to oke arju ida sing Karbi Anglong Autonomous Council masih rimun ko paklang wrong EM Madhuria Thekial Phukana Phansitami Kachari Kachalon Kelang Kipang Korea joine pen EM Arpu pen Pasunangji Kalite Kibangjilang Arni Sodak pen Jesong Bonji Puta Ninjetu Intuma Pherangke pen Rajiv Rongpi Karbi News West Karbi Anglong jengkhalong WDP amai ki padwalong ajapor lunkan amalen ki padu halabang sojo inut abang pu hor kangri pen kiduna hot pulis atum nemingnang dunchek pen bikoklo laswa joksi raratum ki pajok dunjipu ki thurpak pen kachisong hot pulis atum pen chiteng khengdut birta nang pachini duna tengki thana long pulis pen raratum chiteng khengde pen raratum da katrublo lapusana hot bangke tham arisomar lunkan ke long dunatum thangnat adaya bipin pen atum to war pen ke bang bomahutsi pulis atuma bang hele pen ke baban hele amuro koklo pusi hele amu kicho dunlong apu abang pherangke atuma phan lamthe nang pachini dun non amat inura phan Guwahati si sekelang phan ke pon pen langpon bomlang lapen inura phan hojai lapen inura phan afogalong hele amu kerwa phan abang ke non amat Difu Medical College pen hospital along si se langpon bomno pusi nang pachini du pen isi hobha padolo pen dang dance competition pene ko mama aning khang ke kar kilun dei ko masih ada dun nilo kita lundun lang lundun de lo ne amasi hala dak 12 baja for firing dalo firing mane la so prang thana sor inore horing ri phane ponchek ma thana pondel ke thenge choge pon amasi on nang tum hala logure tum mang aji putumang amuka phan ponde da dun sina dun lo nang tum irino IC bangkan madak jengkana puri aleng man oil pi theng ke chokati okle si oktaban ri halke okiri mana theng ara diti theng la churi dam asakel doi nyu theng ra chokrati lason hala suat teng na nang chinek der na pumasi laswa muni phan lollipop puma harlong ben warlo amat kebar mala tumna etek philu IC tuma Difu pen Rajiv Rongpi Karbi News APHSLC asong pen ingdeng pharoi sira crazy ru samson sing tiam hangke thegarni boksong ahitialon katalon pon lapen chikimo padupon
Thangthang ni Painar Gap Arni, Duaramla constituency Arlo, Boksong Along, Ru Samson Sing India Pan Chikimopon, Kidamtang ni Painar Gap, Boksong Ahitiangbong, Ru Samson Sing Inti, Beauty Kahaje, Ningkan Paroisira Krisi Kiplingarani Pura, Ningkangsam, Ningkarompen, Kachikimo Mati, Karchuasai, Duaramla EP Chelsea Rohin Pen, Siding Pon. Lapen isi hedung non keklem nang langa bangla puan no dito mamahangkat hegar ni ini ke thom doko dito mai hin tan kachun ngiri kang tunga bangla no dito amahangkat hegar ni da semet pet dito RD people la sinil itung kape der senam lo counter birthe ka chair ni talon le amat kithiar ni talon thurong kithiar ni gache hop thu po bangge bini kelang karju chekeng ke chok la puyo la sine tu kamatha bangela birthe ka chair ni bang si ja semet ke talon nai tangka poisa vesita la dak dipu Ru Samson Sing Inti Memorial Park along nilitum pini Ru Samson Sing Inti phan kachama thathu lapen ke ning arong alam kache than dia phansi alang li kai alam mo ning oi alam le sita bang alang litum ning kahang lo ta aku nilitum melur kai thu jilak un an ke nanga se tong dunjia phansi kado etum phanda choning ri Ru Samson Sing Ti nang kachisongamo kirik tekang aklim non arong thidingpo lasi ansusi nang rada phan hirjume nang parjira nang kemang tekang atingpen nitum ke papleng jia phan jesong thipji lapen arjap thiji pusi lijang habi ingtipen lamthi jaipon dongka mukampen dikanto terang Karbi Daily News. Jengkha Police Petrol Post Asahem Kopia The Mate Kopia Joksi Kaphalangno Long et Malam The Police Ari Den Kachingnang Check Abangphu Khorsing Bepen Pherangkia Long Than Pachinidun Thangthang ni Phai Troxia Jo Porphai Krihinialom West Karbi Anglong District Arlo Jengkha Police Petrol Post Ahem Kaphalangno Pia Long et Atheki Jengkha Police Atom Ahem Konglong Troxike Prahini District VDP Foundation De Katalona Ahem Athengno Adung Along Amachi Pasangkoka Joksi Khorsing Be Abang Police Aphan Hem Konglong Pacheterek Toya Jok Police Abang IC Badan Bora Aphan Hangpen Nangkithersi Nangkipipu Akoi Pipensi Khorsing Be Aphan Arengahu Pasolopen Petrol Post Ahemlong Pondera Joksi Aji Puatum Ongdung Amulok Chilangsi Khorsing Be Aphan Kapajok Dunji Pua Joksi Jengkha Police Petrol Post Asahem Phalang no Pilong Derlo Pusi Khorsing Be Pen Pherangkialong Nang Pachini Dun jitu ain lobo hitu ain mote solibo tothapi ami Karbi Students Association phalor pora ami dabi koribo khojisu je e ghotona tu kio khotibo hoise why this incident has been happened hey bikhoy loi ami Karbi Sathon thae demand korisu je impartial inquiry bohabo lagibo aro in the name of search operation arokhi hokole ba paramilitary force theologe jate innocent public of harass kora na jay जिल्तो माने पुलो जे लातुम माने गाड़ी पार्किंग चलांगो दा कया पुलिस लो माने ने निलुम चिनी लो है पुलिस लो सीता पार्किंग बांगे दो वेट sonte पियोले है निलुम अकाफ्रेक्टा बुपे सा गाड़ी पार्किंग अदिम बिदाम वेट sonte मे पार जीवन पियोले है पारे आरजु जे यालो ओ निली ड्राइवर आवेदा ड्राइवर फान नॉन फोन चेक कॉल पो पियोले है पारे ड्राइवर फोन चेक कॉल बन पारे आपको Epong leh latta lason tak ya lom pare jirpo tumben cehang nam lom pare sa amu ta parking ke non parking namu biale pare thala ni driver ham phone call lang pulom pare direct IC phasi phone call or to chok IC pen jiki danu biale ni khanna to chok len IC pen na jiki po biale pare IC bang direct bang lom pare ni phasi direct dom nai pi pulom pare la driver bang than lom pare phan direct nang theng top de lo an me lom pare pare ni tong chok chine pare alang tong chok chine chini ni dalo lam nang Lapen Khorsing Be Kacharli Ingdeng Kep Kolonga Government High School si Charlie Dunbom Asar Buramen ki Babu Singh Be Arongki Telehor Pusi Pherangke Pen Karjupona Hut Nang Pachini Dun KSA Hamren District Committee Pen Adimalong Nakahomri Hut
bangso alam ki koson pensi lason ki phonang kokma alam ki mate arsik jitpen inquiry padovek nang ji pusi pherang ki along than pachini dun lapen ke chok che atum phansi inside chot mate neping nang chot nang ji pusi kese hamen district committee atum ben ke hangpon jengkha pen che song timong Karbi Daily News Hauraghat College along Pharo Isira Crazy Rusemson Singh India mahangke thek arni katalon pon Labangso ke talon along Joyram Ingling MLA Lakha Narkep Howard Kehat LAC Lapen Karbi Autonomous Council EM Khon Singh Rompi Jirimi Ingti Karlitang Samson Singh Inti Asu Dr. Mary Monjur Intipi Karlitang Samson Singh Inti Asupi Lapen family atum chitong dun Lapen Samson Singh Inti Chingthuramai NGO atum ben Howard Kehat College along Ru Samson Singh Inti Akonlin Kasilam Jiaphan Long e Ingpupon Samson Singh Inti amahang ketek ani ke talon pon nak Hauraghat along Hauraghat College along asi bangsu amahang 141 amahang ketek ani ke talon along nilitum dak Hauraghat NGO Samson Singh Inti Welfare Society NGO ahin dak kumlin anong e ke silampon po asi halaso kumlin kisom ya nimpini amujok tamay sompon I am very happy on the 111th birth anniversary of my late grandfather, laying of the foundation stone so that the statue can be installed. I am very happy that they have chosen Hauraghat College, a place where students come and go every year. It will be a reminder for them for the vision of my late grandfather. Sidak laso anuyok kesom det penapi Ru Samson Singh Inti amen pen mate alangli akai alamu puthol adak symposium tame non bipon bomlo lapen ke labang so akamang Hauraghat long afrang tabe non si pangcheng kuntulo lapen ke Samson Singh Inti akumlin Hauraghat long angkang long afrang pen aripina sila bang so akumlin bang non pini tumdak college along sompon lo apen ke rangia por sisteme alang dia akumlin litum along namama ke some me dim am sisteme litum labang sompon bong Abhitu college ke charli asomartum phansitami Ru Samson Singh thi akaya lamo than ponsi ingsamjing pen pachun pon Howard Kehat pen longbamon longphar Karbi Daily News Pinya birda bangkela pon sikangton boneklo dome thakme kurangthu